abantu bari ngaha mu bihugu byo hanze, ibi bihugu twita za Burayi, za Amerika, za Australia, za Canada, eka Europe hose, cyane cyane ibihugu biteye imbere. Urabona iyo umuntu ageze muri ibi bihugu, abantu bari muri Afrika bahita bibaza ati noneho aratunze, aratunganiwe, abaye umubosi. Kandi nanje niko kera nkiri muri Afrika nabifataga, narinzi nti ningera i Burayi nzaba ngeze muri paradizo, bazahita bampa inzu yanjye nziza, bazahita bampa imodoka, urumva nzaba mfite umushoferi antwara, urumva narinzi nti emwe ndageze muri paradizo. Ariko iyo ugeze ino biratandukanye. Iyo ugeze ino hita wisanga muri situation ikomeye cyane, situation y'amabiuzi, situation y'ubuzima, situation yo gushaka akazi, especially iyo utazi icyongereza. It's a big problem. Rero nkaba nashaka gukebura abantu biwacu cyane cyane biyumvira ati iyo ugeze i Burayi biba birangiye. Yega amafaranga i Burayi yukora arahari, ariko nayo nyene nkuko abantu benshi bakunda kubivuga, muramaze kumva abantu benshi babivuga, uko uyakorera niko agenda, nikatwarwa n'ibintu byinshi. Urumva rero nicyo gituma nashaka gukebura nk'abantu novuga nk'akarorero. Gutanga si bibi, gutanga ni byiza, ariko nkaba mfite nk'abantu bamaze imisi bansaba Yvette turaha turi mu nkambi, Yvette bimeze ukunuko, please nudufashe. Ugasanga liste ishika nko ku bantu 10 cyangwa 20 tuvuge. None nk'ubu iyo mfashije umwe cyangwa nkafasha uyu cyangwa nkafasha uyu, mwibaza yuko mwese no bashobora. Rero nkaba nashaka to address kuri aba bantu. Umuntu akagutelefona akubwira ati ati nabuze amafaranga y'ishuri, uwundi ati naraye ntariye, uwundi ati nyabu natabara, bimeze ukunuko, cyangwa ugasanga agutelefona akubwira ati ndashaka amafaranga ya petroli cyangwa amafaranga yo kurya. Urumva ibyo byose bantu b'Imana ntawo bishobora, tuze turavugisha ukuri. Ni simpave mvuga uvuge ati Yvette yanze kumfasha kubera arafite amafaranga arirata iki niki. Oya, nta mwana w'umuntu yabishobora, naho yaba ari uwo muvukana mu nda, umutelefone uko nguko, nta muntu yabishobora. Tuvugisha ukuri. Ntabwo nanze kubafasha kubera mwambonye kuri social media ati Yvette ari muri Australia, Yvette arafite amafaranga. Oya, utwo ndonse ndadukoresha bikwiriye, abandi nabo nkabafasha, abo nkeneye gufasha, ariko iyo ntashoboye kugufasha ntuhite wumva ngo Yvette ngo yanse kugufasha, ngo nkumbure ngo arira. Oya, ntabwo ari uko. Mumenye yuko ubuzima bw'umuntu bugoye, cyane cyane kuri aba bantu bari i Burayi. Abantu bari i Burayi barakora kandi aya mafaranga bakorera kweri kabisa baba bagize gutya kugira bayabone. Hama bamaze kugira gutyo bagahita batangira kuri hama bills. Ntubabone bafite imiduga myinshi bafite iri ku madeni. Ufite inzu hano i Burayi ntibazakubeshe ngo hari umuntu ngo ahita apfa kireka nk'uwagira ubuntu akabona akazu ka makeya. Ariko abantu bose bari mu mazu hano na amadeni. Namadeni ugasanga benshi barafashwa na leta, benshi bafatwa na leta. Ukumva umuntu ngo aragenda bakamuha food staff, baramurihira umuriro rimwe bakamufasha. Benshi namadeni gusa. Ntugire rero ngo umuntu ngo ari Burayi ngo arafite amafaranga ngo ndamusaba ngo akanyima. Oyaye, nukubera yuko ubuzima naho bugoye. Urumva maze kwisangiro nkabona ubuzima naravuze nti ni bya bindi nibazaga sibyo. Rero abantu bari muri Afrika ubonye icyo ushobora gukora kikaguteza imbere, reka kwicara, reka kuba umunebwe, haguruka ukore. Uronde nimba ari gukora ayo mandazi yakore, nimba ari kujya mu murima rima. Abantu benshi ntibashaka kujya ruguru ngo barime. Jya ruguru mushaka akazi murime mukore n'inguvu nyinshi kugira mutere imbere. Mbe waruzi ko muri Afrika ubu ngo bari abantu basigaye birukira kuko niho ama business atera imbere. Abantu bariko baratera imbere bazamuka mu munsi umwe. I Burayi ntibazaguhende, naho wokora imyaka 10-20 ntushobora kuruta umuzungu, ntibazaguhende. Urumva urakora ukaronka iyo modoka nziza, ukaronka iyo nzu yo kubamo, nibyo ugatembera, nibyo niyo passport nicyo gikenewe. Naho ibindi byose kuvuga ngo uzaba umubosi ni mpaka usubira iwanyu. Rero nkabashaka gukebura abantu baguma basaba. Please stop begging. Please stop begging too much. Yes, hari abantu bafise situation zigoye zikomeye badashobora kwitunga, bafise ubukene vraiment. Ndabyumva ndabizi muri Afrika ndaherukayo, naravuyeyo narabonye ukuntu bibabaje. Ariko rero ntuhite ugira ati umuntu kumubwiye ikibazo cyawe arahita gufasha, kuko ni Burayi naho haragoye.
you know umuntu ntazagenda gukora yirirwa ahagaze amasaha 10-12 hama ngo umwandikire rimwe kabiri gusa ngo ahita guha amafaranga. Ntago byoroshe bantu b'Imana. Rero nukuza turumvikana tugaza turasigurana. Ushoboye gukora ako kantu gakore kugira witeze imbere. Reka kurindira yuko umuntu aguma aza aragufasha. Niyo bagufashije tikora ikintu ugasanga amafaranga urayaruyura yononye kandi wari gukora ikintu kigatera imbere. Reka rero abantu bo muri Afrika mureke kuba abanebwe. Reka dukore. Turazi ko leta nayo leta zitumereye nabi zidatuma igihugu gitera imbere. Nibyo turabizi. Ariko nimugerageze namwe. Nimugerageze mufashe. Murabe icyo kungura igihugu. Sibyo none bantu b'Imana. Ntago twanze kubafasha ariko ubuzima buragoye vraiment. Buragoye kandi nimba hari ufite icyo yunganire, nimba nta ufite icyo yunganira naho murakoze cyane. Imana ibahezagire. Ndabakunda mwese kandi ndizera yuko ubuzima buzohinduka, nibuzakomeza. Ubonye ngufashije shima Imana, ubonye ntagufashije naho shima, kuko byose ni Imana ibidushoboza. Asante sana. I love you all. Take care guys.